الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أمها لبوت عزة ربي فلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آده بركات رمضان مها مدكن مفهوغا ميدو أنا كاسراد كربيا أرغن من مفشاني حديث كلاس كم بوددو هجرة مغرب نماذج فهوغا أرغن من كوريا جندا حديث كلاهوغا إرادة كربيا ميريفس حديثين أرغن من كيابانم ميري أرغن من كيابا حديثة كي أبو هريرة أروا كربا فوا حديثة رسول صلى الله عليه وسلم के कम حديث बस फुला की ए हदीस बस फुलुं उम्मत नुहानु गिनगुना फायदा तके कुरा कमे नुवता नुहानु गिनगुना फायदा तके ए हदीस तउगे एकुलेविगें वा कंतत तके कलेग फान बयान को देवा एगोतु मियदुगे हदीस ग एकलेग फान आर्गुमेंट मि बयान को देवनी दुनिया मतीगा आर्गुन में अमल तके कोफिकम गवानम नुवता आर्गुन में दुनिया मतीगा थिंग अमले कोफिकम गवानम उखरवी हयातुगा नुवता मी दुनिया फहुगा आर्गुन में मी बदल कुरा क़ियामत दुहुगा आर्गुन में फायदा लिबेने तिंका में गवाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी बयान को देवनी कम एक अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल अब्दु इंक़ता अमलुहु इल्ला मिन थलाथिन नुवता إبا روايته جواغتون إذا مات الإنسان وتا إذا مات ابن آدم إذا مات العبد كما كس مي حديث بس فلوغا رسول صلى الله عليه وسلم حديث كربا بيان كدفاني على نوتا إنسانا نوتا آدم کے دريا مروم فهوغا إينا غهوريها عملن حسابون كنديگين ديئيه إنسانا مروم فهوغا إينا كفوا هوريها عملن حسابون ديئيه एक माने कि मीहकु मरूम फहुगा दें एना कुरान इतुर एव्वेस कमेंट नेते मिहार आल्गोन में एबा ईमान बमु आल्गोन में मरूम फहुगा आदुन दिरुवाने कमा आदि मिदुनिये फहुगा आल्गोन में एहन दुनियें एबो एकमा एहन मीमा इंसाना दुनिया मती गहुन नैरुगे एना कुरान में हुरिहा अमलें एना कुरवेनी फुर्सत मारस कलांगे मिदेवनी मे हदीस बस फलुगे एम्मे फुरत मार्गोन में विस्नालन जेहतां कोला के इदा माता मरूम फहुगा नता मरू जनमा एहम बीमा मीगें अलगोन में एम्मे फुरत में एंगिगें दनी नता अलगोन में कबूल कोगे मितिबी कोम में मीह कीवेस मरवाने मीहेकं कोम में मीह कीवेस मरवाने मीहेकं मी हदीस बस फलुम वेस अलगोन में एबा एंगिगें दे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीरित कुरानुगा वरगिना अतहुगा नुवता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे वरगिना गुना हदीस बस फुलतहुगा इंसाना मि दुनिया अलवदा कियन जहेनिकम वनी बयान को देवा अंगवाफा कीरित कुरानुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरवाफावे कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत कुम्मे नफ्सिस मरुगे रह देकेने एमी में एई आल्गोमेन ना शक्केन ने मिंबरा आल्गोमेन ना की इस्लाम आल्गोमेन ना की मुस्लिम कम वीतीवे आल्गोमेन कबूल कोगेन तिबि कमें एई कोम्मे मियकस मरवाने कम कोम्मे कस नि अंगवनी मरुज्जकम गवाना में हिसाबुन एमीहागे हुरिहा अमलें ए केंडिगेन दियेये दें इतुरकन एना कुरान एकम वेस नोनाने एई आल्गोमेन मि दुनिया अलवदा किउम फहुगा मि कव्वलुगा आल्गोमेन वत क़ियामत दो गोन्ने आल्गोमेन ए बबेनु वे हेव अमल तकें आल्गोमेन लिबें ए दुनिया मती गालगोन में नगिना वगुत मिउलवेनी हेव अमल तो कुराका शेन्नु एहे मीमा मी दुनिया आला अलगोन में दिउमा फहुगा वेस अलगोन में नंग हेव अमल तक लिबेने मगुतंग एबेजे कोबातो बलम एगोतुं अलगोन में दुनिया मती गोला मुंदार वरब बोड़ा विस्नाने अलगोन में मी दुनिया अलवदा किउमा फहुगा अलगोन में गे दारीन रंगालु मगे तनवस को दीप अलगोन में मी दुनिया अलवदा कियं अलगोन में वरब बेनुम वाने नुवता अलगोन में इंदेगें हुन्ना अलगोन में अबिमीहाया दिरी उड़वेने कोम्मे वेस थने देक्कुम फहुगा नोफद एफदा थने एफदा कामे फही को दिनुम फहुगा मी दुनिया अलवदा किए तो अलगोन में कोम्मे मी कुछ बलान එහෙම මේ උසූලුන් අල්ගොන් මෙන් එබජෙහි මිදුනියා අල්වදා කියාරුගා අල්ගොන් මෙන්ගේ අමිල්ලා නෆ්ස හේ කොම්මෙස් කමෙන් එබජෙහි මිදුනියා දූ කොෆදාන් එහෙම මේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කො දෙවනි
tin kame fiyawa ehin huriha amalen hisabun feshigen eni muniye den ene Qur'an evves faada annonan hama ekane ena faada Qur'ani tin kamakunne egateren furatakkame gotuka rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ko devani sadaqatin jariya demigen wa sadaqatin ena duko fikam gawanama iradu kurebiya ei ena qiyamat dohuga ena naraka salama bumattaka ena libe warafahi fursateke komme kas mi demigen wa sadaqataki kobato algon men balairuga migotum warabbawaru kantatteken ebahuri demigen wa sadaqatike gotuga algon menna kurevidane kantattake egotum balairuga mihunna fasehawane fada gotaka algonda misalaka rashakinuwate miene qaumaki fenne tanekam gawanama mihako mi hada gotaki mistakunna fasehan fellibene fada gotaka walekkonuma fahuga nuwata iskuren harukunuma fahuga mistakunna fasehan fellibene fada goten mi hadane emema e amal kuri mihan iradu kurbiya mi duniya alwada kiuma fahuga ves e heu kamun bayaku fen libi e heu amal kommati demiti biha hindaku irada kureviya e kan kuri mihan heu sawaba daruma libigen dane mi hadis kiya effara kolgondo kiya dinima miheku mi dan as algonda mi kura suwalaki befla ga wahaka befla mi buna wahake ki mi hadis enguma fahuga timanna miharu mi hadisan amal kuram fashafi me algon bune fin konkametto mihar kura kamaki ehme mi hadisan amal kurmattaka sadaqatin jariya nuwata digu demigen wa sadaqati dani gotegga mistakun ekamuge manfa libigotumattaka kura sadaqati timanna koffime mihar ena mi bunani timanna ki mi rashuge mi hekime maleki maneki malege mi hekime timanna men gega timanna miharu ek kotari huskoffime mistakun nattaka eki rarrashun balihalu bodu wegen doktora dakkam wegen anna miha timannaage geega iradu kurevya miharu hile hurevene komme miha kavves ehem wema timannage kudinna timanna wasiye koffay onnani timanna mi duniya alwada ki kamuga vies adi timanna me ulemunda ge hedi kamuga vies me gein el romo nuata e kotari wane bandan bappage mi wasiyatan amal kurma adi konkameto ebe fulami bayan korvani timanna me hedi gote kiye timanna ge gein er room doktora dakkuman annat mihunattaka huskuriye ema mi hagigatuga algonmenna kurevene warabbodu hew kamekkumuga vegen midani lobete izzetere be fulne mi demigenwa sadaqatuga algonmen hamekani mi kuranjehe kamaki mi laritakin hamekani didi hunna jehe kal kantattakenno mi demigenwa sadaqatuga ege maaneke meharo egotan e kantak kurevvi befulaves e kantak kurevvi gotaki laritakin ekuruma fahuga enae ekuri kamen ekuri nuwata e kotarin e bina kuri ehma hisabun feshigen den ena atun daane itor kharaden nuhunnane irad kurevve enange sawabu libigen daane adi hama hemme gotan algon menna demigen wa sadaqatige gotuga kurevidane ikkamaki mihen hunna miskittaka nuwata mihunna ves algon menna tafatu eki fottan algon menna hadiya kurevidane miskittakan mushaftan hadiya kurumge fursata algon menna bani fahivefa ehme mihaka ves algon menna hama mushaftan hadiya kurevidane ehme algon men miskitam mushafen nuwata hatimen hadiya koggen e miskituge e mushaf owe mihun e mushafun kiyawa ha hindaku irada kureviya algon menna hew sawaba daruma argumena libigen dan emi hadis basfulga mewa sadaqatin jariya demigen wa sadaqaten iradu kurevvi argumena libigen dan argumen duniya mati goleros argumen abadus mi balani tan kole fasiha gotegga milari kole libena magin argumen nan otto evves amalen no evves masakkaten nuko fasiha ko luiko argumen libena magin otto ehmema mi denna wonu kamaki kurim mi bayan kurewunu kamaki miskitaka mi mushafen hadiya kurun nuwata kiyawa kujjegge interval mule timannage den iradu kurevya kom kiyawa kujjegge interval timanna miyedum feshigen me timanna me sponsor kuriye nuwata timannage kharaduge iradu kurevya den enan interval libigen dan em eki be folon eki goggotan hunnana mi demigen wa sadaga kurevene gote nuwata fasa vere kam gawanama demigen wa sadagatige gotuga
ena miskite bina kure vidane nuwata ena school bina kure vidane nuwata mista konnan adiwas fase hawane fadagotaka kantatta kure vidane nuwata magin hedun nuwata adi enum ves kantatan kofikam gawana me ena demigen va sadaqati ge gotuga ekan demi hurejha hidegga iradu karve ena sawaba daruma libigen dan ade devana kamaka rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurawani aw ilmi yuntafa'u bih ena duqafada faada kurani unwata manfa kurani bi ilmen ena duqafa gossikam gawanama ekam ge sobun iradu kurve ena sawaba daruma libigen dane enima ilmu feturmaki mi hagigatuga algonmenge ukhrawi haya baajjabir kurumattaka algonmenna kure vidanikame algonmen ekkamaki ilmu de ilmu eriyage bas algonmendi dentibi mi hunna meti foru kolla denvi emmennaki ilmu erinnanu enima ilmu eriya foru kodde ilmu nuwata deenuge wahakatan ehem mi hunna foru koddi fikam gawanama irada kureviya e foru koddin ilmu eriya nuwata e foru koddin miha ge bahan ekkala miha amal kuraha hindakuga irada kureviya e foru koddin miha sawaba darumaiba libigendane adihama ehemme gotan ilmu foru koddinu mattaka ilmu eriya miliya fotun nuwata ilmu eriya miliya ilmu eriya mide darussun irada kureviya e mihekan ede farataka sawaba daruma libigendane ehem wema algonmennan aduwaha bayge hasiyatun algonmenna kurevidane kamen ei ilmu eriyaku darus dinima e algonmenna video kurevidane bayakan algonmenna dekkidane ilmu eriyaku darus dinima algonmenna e record kurevidane bayakan adu vidane ilmu eriyaku darus dinima e algonmenna liyevidane fotegga erum bayku kiyagen egen sawaba daruma ekkala masakke kuri mi hunnan iradu kurviya libigendane enima mi miha mi dunya alwada kiyuma fawgaves miha for koddi fahunna ilmen e hisabun feshigen ena sawaba daruma gotuga ena libigendane kommekas timwana kamege gotuga rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurabani aw waladin salihin yad'u lahu ena taka he dua qur'ane dariyaku ena duukofikam gawana manuata ena taka qur'ane he dua qur'ane salih dariyeke mane ki ena allah subhanahu wa ta'ala darinde buma fahuga e darifulu ena taka qura he dua ki ei ena naraka minju mattaka anuata qiyamat do e naraka salama bu mattaka ena libigenda warafahi fursateke komekas hadith bas fulgam yoti al walad එහෙම මේ හදීස් බස් වලග මිහෙන් එක්කමග වියස් ඒක මානේ කි අංහෙන් කුජ්ජ වියස් එනවත ෆිරිහෙන් කුජ්ජ වියස් එමීහෙගේ බප්පෙන් වත එමීහගේ මෑම් බෆන්නට්ටක ඒ කුරා දුආ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉරාදු කරවියා ඉජාබකොන් ඒනාගේ නරකන් සලාම වුමට්ටක ඒනවා හෙව් ෆාලෙගේ ගොතුගේ එකන් ලබ්බවානේ දැන් වලදුන් සාලිහ් මි කුඩ කුජ්ජක නුවත දරියකේ ඔතු මීග මානේ කි කොම්මෙහින් මීහකො මරුවායරු ගහම කුඩ කුඩ කුජ්ජකු නුවත ආශාරාහරුන් දශුගේ නුවත ආශාරාහරුන් මතීගේ කුජ්ජකුන් නවා කෙන්න මිසාලක මීහෙක්ගේ දරියෙන් මිහිරිය 500 සහරුගේ විස් දරිය වාණි දරියක ඒක මානේ කි හැඳීම උමරුන් කිතම්මේ මතිවිකමුග විස් ඒ මෑම්බෆාන්ගේ හැම දරිවාණි දරියෂේ ඒ මීහකො එනාගේ මෑම්බෆාන් නට්ටක කුරා හේව දුආ හැම වෙගෙන් දානි එයි එනාගේ මෑම්බෆානට්ටක එන කුරා දුආගේ ගොතුගේ කොම්මෙන් දරින්නේ බුනේම මේක වාකන්නු ජෙහ කුඩ කුදින්න කෂෙ එහෙම කිටම්ම උමරුන් බොඩුවේ කමුග වියස් එනාගේ බප්පෙන් වත මෑම්බෆානන් එනා ඒ දුආ කුරා කමුග වානම අල්ලාහ් ඉරාද කුරවියා එනේ නරකන් සලාම බුමට්ටක කුරවේ හේව අමලකේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවා ෆාවේ ඉන්න රජුල ලතුර්ෆඋ දරජතහු ෆිල් ජන්නah فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك كمكس نيها إينا جسورجي إينا درجة أفولفواتن وتأفولتن في المعجا إينا مدنا ونمي كون كمن هي أي إينا كفوا عملك النون سورجي درجة إينا وتمتشن عراجين إينا الله سبحانه وتعالى مدفع فرصة مدفعنيكي دين إينا دين نبينه أي تباع دريفلو තිබාගේ ෆාෆස්සෝ මට්ටකා නුවත තිබෑට්ටකා කුරා හේ දුආයි එහෙදීම දුනියා මතීග අල්ගොන්මෙන්න තිබුමුගේ ෆුර්සතු ලිබිෆා අල්ගොන්මෙන්ගේ මාම් බෆාන් අල්ගොන්මෙන්න අල්වදා කියා ෆවෙජ්ජිකම් ගවානම ඒ මාම් බෆාන් නම් අල්ගොන්මෙන්ටකා කුරවේනේ එම්මෙ හේව් කමකි අල්ගොන්මෙන්ගේ මාම් බෆාන් නට්ටකා හේ දුආ කුරුන්
ei niharu dunya alwada kiyafawa huriha menna vesiyoti heu amal kurumuge magu bandu efa emi hunna kannonna den kurawani ituran e ves kame ehme ma algomna dunya matiga mi libifawa fursatuga algomninge mamba fannan heu dua kuravidane ehme ma mi kura heu dua ki adi komme dua ki Allah subhanahu wa ta'ala qabul kuravane dua ehme ma Allah subhanahu wa ta'ala algon min kura dua irad kuravya qabul kuravya kam gawanam ekkala mamba fan algon min ge dua ga medeni haddawa bod kuravya raskala koy miala ge mamba fan ge fa fusawan de eme mi dua Allah subhanahu wa ta'ala irad kuravya kam gawanam ekkala mamba fan liben komme ves kala azab enwate iqab ekamun emiha koy salama begendeni ehme ma miharu algon menge mamba fanattaka nota algon menge akhunna bes algon menna dua kure vidane emi hunnan heu rangalu magu Allah subhanahu wa ta'ala minbar kurabato din ufade suwalaki algon menge mamba fam mi dunya al wada kiya fawairuga nota algon menge akhun nota algon menge ekueri mi dunya al wada kiya fawairuga algon men e mi hunnan ebe dua kure veto e hagigatuga nota algon mennan hama ekan mi dua kure veni algon menge amilla nafsan ekanitoy ehmema ehen hama ekan algon men kanta koggene kamakunu daane algon men jehene algon men ge kwerinna dua kuran jehene algon men ge mamba fanna dua kuran jehene ehen vi manunto algon men mi dunya alwada ki kam govies visna wadannawa hukuru hutubata mi onnani dunya mati gole fedi salih mi hunna dua kur mattaka me wani hutubato ge dua kurve komme hafta ko fa ehmema mi fada kantata ves mi libeni dunya mati ge tibi bayaku mi dua kurima ehmema dannawada meole wahke ki lobet izzeter befulne algon menge mamba fan algon menge ekuering algon menge awattering mi dunya du kuruma fahuga algon menge emi hunge matin handa natta lagen nuwane hisabun emi hunnam yoti heu amal kurumge magu bandu efe algon men emi hunattaka bi qurbani ke nuata algon men emi hunattaka kolli heu dua ke miedu emi hunnan egen faada kuram mundane endema lobet izziter befulne algon men ebejehe algon men ge mamba fana ihuna vure bodan algon men ebejehe heu dua kuran emi hun narakan salamak kurabatu Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratu ke ebejehe dua dannawa ade kommekas algon men dunya matiga tibene algon menge mamba fan dunya alwada kiya fawakam gawanama algon men nan e mihunattaka kureveni konkon kantattaketto megotum balairuga ega tereng ekkamaki mamba fan ge maccan heu dua kurum ves algon bayan kuri fada mi hadis ke ves e bayan me fawani mamba fan ge maccan heu dua kurun ei insanayen ekam ge sobun qiyamat doga manfa qur'ani kam ekkama adi hama hemme devana noguta ki mamba fange faafa fusseun edi dua kurun mar furtama kamuga algon men mi dua kurani mam fanna suwaruge devwato mamba fanna ginaguna thawaba dharma devwato mamba fanna suwaruge ga mativeri daraja devwato mifada gotaka dimanen algon men mikura dua ki hadwa bodkure biraskala ko iba Allah mi alage mamba fange faafa fussawan dev mamba fanna ki Allah subhanahu wa ta'ala urade haluga marwe fawa baikam gawanama mamba fange fafa fussawande em algon men kom men ujehna arai bahakun dua kuraka algon men hama divehi bahun algon men enge gotakan algon men hama fashuwi kamayoga Allah subhanahu wa ta'ala algon men ge mamba fange fafa fussawun edi dua kurambe adi hama hemme gota mamba fannan ane sawaba daruma libena anikkamaki timwanakamaki mamba fam mi dunya matiga algon menna koffa wasiyata nuata mamba fam koffa mi wani mieni wasiyatake nuata mieni bayke mieni kame koddeshe eme mifadan koffa wasiyatan algon men dunyege ditiri mihun ekanta koffikam gawanama iradu kureviya aives mamba fanattaka algon menna koddevene hewkame adi hama hemme algon menna koddevena anikkamaki algon menge mamba fange ekuwerin hoda bala algon menna besengena mamba fange ekuwerin aki kobaka mamma nuata bappage emme ufawani konkom bayka baddaliymet vimakan ekuwerin getere ema algon men efada mihu faaga wakam gawanam efada mihun algon men engekam gawanam efada mihunna gulum bahatta efada mihunna ekuwerikan ala ko gulum bade kurum ves mihimige midani ma ekkala marufawa mamba fanna sawaba daruma libene kamegge gotuga
adi hama hemme faswana kamaka mennani timage kamuge gulun de mehettu meewe samay man fanna sawaba daruma libene kamege gotuga bayan wegen wa kame adi hama hemme hawana kamaki mi sadaqa kurun algon minna sadaqa kurigana algon menge marwafawa man bafange nammati gaves ehmima heu kantattan algon men kura waraggina kantattan algon menna man bafanna sadaqatuge gotuga algon menna iradu kurbiya heda kurvidana baekala khilaftan wata ilmeringe terege khilaftan ebole baekala kantattan e man bafanna mi he devidanato nuwata nu devidanato maane ki misalaka miyaku mi heda kuran atimanna mi heda kuran timannage bappage matinne ehme bappe sawaba daruma libigin edin timanna kura hedeke ehme e sadaqa kurma meduge ilmeringe terege bes khilafen koma sarka khilafe bole qur'an kiyawafa misalaka miyaku mi qur'an kiyawan kiyawafa timanna sawaba daruma mi hadiya kurani timannage man fanna e fada kankama meduga ekama meduga ilmeri bayan kurabba gotuga komme surakan e bole khilaf ama emme bayan ilmeri vidalwa gotuga e gotan hedun rangalennuwana qur'an kiyawa e sawaba daruma mayita kan hadiya nukurewen ane ba ilmeri vidalwani eti hadiya kurevidane den hadiya nukurewene buna bekalum ves vidalwani misalaka bayakal laridigen e kura goten e komme gote vesse rangalu kantatta kennone bayfar mihen maruwima inwata saalis wande mikiyewani bayaka lare digen genesunwata keuma buema bawa nota ta komme skal hafla bawa e gota bayaka lare digen qur'an kiyewun e rangalu goten nune ekun e diinu go ekkamennune ekan himenigen dani bidua giterege ehme komme kas mi qur'an kiyawa fa mayitan hadiya kurma mikama meduga kommes warege khilafen ilmering terege bole namos denge bole khilaf nu fede waragina heu kantatten e bole komme ka sadaqa kurma adive samay hemme algon menge maamba fange namuga barakatte rambom moga algon menna roda willum be vidane nuata baykan algon menna heu for ko de vidane algon menge maamba fanna mikamuge sawaba daruma devun edi adema emme havwana kamege gotuga ilmeri fah kurabba havwana kamaki maamba fan emihun nagafawa darani algon men fudda dinu eives iradu kurabbiya emihunna sawaba daruma ekamge sawabun libigen daana kameke ei mihako maruwegen dairuga emihegge bolugat e darani ekkam gawana ei hama emiha suwaruge wanumattaka emihan eligen dama warab bodu hurahen ei ehme algon men ge maamba fanna evves mihaka denje he rufiya fasan evves etche ekkam gawana algon men enge kam gawana algon men vihave sawakan edakkadi algon men ge maamba fanna me suwaruge diunu mattaka me hura silfawa huriha magen algon men ebeje bandu kollade ehme ma lobet izzetere befulne rasul sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devwa fawa tin kantan algon men ebeje kureveto maseke kurang ekalekwan me bayan ko devwani insanun duniyala diuma fahuga insana huriha kamen nimuni kamasha enan hama ekani tin kamakunne ena faada me kurani ebi mege tereng ekkamaki ena taka heu dua quran salih dariyeke adi ena du koffada ilmeke adi anekkamaki demigenwa sadaqatige gotuga ena kura heu sadaqatige ehme ma lobet izzetere befulne maras kalange ekimi hunna muda devwani maras kalange ekimi hunna ilmu devwani maras kalange ekimi hunna e ilahu irada kurawwa rizqen e ilahu mi devwani ehme emiheka devwa fawa rizqa medu emiha kuruhi allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wodi gatun hodu mattaka kurevene konkametto ebejehe balan adi waken khasa gotega allah subhanahu wa ta'ala muda emiheka devwa fawa miheka allah subhanahu wa ta'ala emihekge ammati tanwas ko devwa fawa miheka mi hagigatuge emihegge suwaruge diumattaka mi hagigatuge emiheka libigenda wara fahi fursate algon mennan allah mawge heda kurumge wahaka bunima algon menna wargina fahara dehawegen ebede ei wargina fasatakin emiheku heda koggene mi allah gomogo mi heda kurikam bani emme ginan emme fasehen algon menge sikondiyen annane mi sadaqatun jariya demigen wa sadaqatike buni memme fasehen annane miskite bina kurawa
miskita miheku bina koggin e miskita bayku ara namad kura inda irade kurevia e bina kure mihen elibeha sawab iradu kurevia libigen dane ekam Allah subhanahu wa ta'ala ekimi honna muda mi devvani eme muda nemmi honna kam miskite binen kurevene namas Allah subhanahu wa ta'ala e kitam me madun namaves insana ikhlas ter kamauga heda kofikam gawanama ekan eba qabul kurava eme algon men ala visnam ve algon men mi duniya ala dairuga kon kametto algon men qurani algon men e komme skala investing e beje heta kuram mi duniya ala dairuga sawab libena magen e beje hodan masalen net amir miskitu mir bokken adafa emema e boki adafa hurima e boki algon men e fada fursaten algon men libicche kam gawanama algon men bi boki jaha fa bahattam erun iradu kurbiya e boki bayakwas ege manfaha hoda hindahuga iradu kurbiya algon men ege sawaba darum libigen dana misalaka miskitegga mewlani bayaku iskuru bariyen hadan nota miskitegga bayaku mewlani miskin AC kurun nota miskitegga bayaku mewlani mi ane fawa nota buutu bahattane harijju mattaka enima efada kankan algon men engekam gawana ma algon men balambi algon men atuga ekani nen hawaraka faasa enima algon ekuwerin teren detin hatar mihuna mashwara kollah laari kolen ekkollah ekkala midenna wonu ek demigem ba sodagatin algon men irada kurviya me kurevuni enima mifada gotakan algon men ebeje he visnum bahattagen komme ves kahala kame algon men ebeje he demigem ba sodaqatin algon men kureveto ebeje he masake kurun enima miharu sure algon men e masake koggen irada kurviya algon men ekan kaamyab wani ei algon menge umuruge fahokola muskuli wande ne algon duniyage tibenekam ehme mihar sure algon minge zuwan umurum feshigen e kama target kogen algon men maseke kofikam gawana me ekan algon men nammi hasil wane ehma lobet izzat ribe fulne algon mielu ti izzat ribe fulna dannawalan wati me hadis bas fuluga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawa tin kantahuge tiren komme bes ek kame algon men ale balama hingatu algon men nan hasil veveto ehme ilmerin bayan kurabba gotuga mi hadis bas fulun eba baru de gina darin hodumavves ekive e gina darin hodava gina darin rangalu gotuga tarbiyat kurevijjekam gawanam ei ekkala man bafana libigenda heu sawaba daruma ehme ma algon menge darin nan uganna den vi man bafana heu dua kuran jehene kama dari fulai namadinu mafuga komme namade fuga mammesha bappesha heu dua koddicche mechedan algon me mihar sure ekudinna kiyadi fa hurajjekam gawanam ekudin iradu kurve dani gotegga kureve heu amalakan ekam vegendana ehme ma lobet izzit ribe fulne mi hadis ga mi bayan kurwa fawa tinkato teren kommes ekkame algon me miedum fishing azum kandalagen kurama hingawato erun iradu kurviya qiyamat duhuga algon me narakan salama bumattaka wa kamegge gotuga ekan Allah iradu kurviya lavwane dua ke Allah subhanahu wa ta'ala algon emmenna heu magan ulumuge heu tawfiqu devvum adi dua ke Allah subhanahu wa ta'ala algon menna ki heu maguga heu gotuga halalu gotuga muda hoda baike gotuga Allah subhanahu wa ta'ala minbar kurevum dua ke Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmenge amma titanawas ko devva adi algon menna ki Allah ge mauga muda heda kura baike gotuga Allah subhanahu wa ta'ala minbar kurevum dua ke Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmennan heu lafa rangalu salih darin devum adi e daringe heu dua algon menna hisaba wasilum سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته